kia ia fa malo fol ta po ngale tinu i telefon mo le cho samo te silima i tolo mo e kilani le nei fo e so fo fa fo mai tel tumu ele te tau mana tu mama il mamalu al fatino ngonu o samo fa alia is tama te fa ya ngalo ia fa to fa nga territory for ani vale le pe ala tipo drones isa ile no fo nga tu fo ile na talonga mo mia tanga te samo na fa te tai ta longo fa enga va fa ila on ta loi fa fo mai i fala plena o se roi fa pito wo fa lia o nga no fa samo ele tau mana tu mama ia pe au mai lo i sori nga tu la fono o le mana tu e muri mai se li poti le mai nei se li sa fa sala nei samo fa se tanga te pai valea ta fa ia nei fonga fa samo o se tomu fainga e fa i tele umior fa salanga ta lapta ia le fa single senior samo vui Clarence Nelson fa pea o le tafili sa no ile nganu e fa i tele fa salanga fa stonga ele teriina o le lapta inga malo si sa ta wai o le fonga o le se pe pa sa mo ia ile fa pui o le tama tai fa pito tula o no university o Kilani Pictures de Pencora tai fa lia e ulamo fa tionga wa nganu o le fa tinonga o le tula fo no sa mo e fea a ele tau ona te ena mai ta wai o se fa mala ia le este o ta wo nganu male au ngau le fonga ile lo wino fa slanga ai o le facility mo pea e fa pe fea ona tatu va ia nei te fili sa no I nei fa nganu ai se fa poponga ia e tatia tu lava le ia tatu lava tanga te sa moa e fa manatu ia tatu lava ia le au ngao tatu tu manganu e gonna fa ia e tuma fa ia on fa toa e le te tau na tatu manatu mama re fa tinonga o le mamalu nganu e le te tau na le ilu atu ia le monio le tau o le fa tinonga o le tatu wanga e fnua fa lia te Pengora o le tele atu on tau mo whainga e mo mi ona whaia e vau iai tu manganu sa moa pali te fili sa no iai Manga I whanua man whaanga nungo whaonga ina tu I kiti ai ni whasalanga li te ato ni sol tula whono mātui a e whaia. O tā Pangora sa whanau Hawaii mai mātua sa mom Filipina maolani sa moa e sa whake atu Port Vila I Vanuatu ina ua mai o nā onga maulunga. O awhi ai lea onga whalo ia le whalau I University o Aukirani. Wa whaalia sui pāri ia wa masa mane Winston Peters e mawhaia na pātua le Greens o ngā kiki ese tāle tana. Tata pale Greens e tana e fa mai ma le pale mene wala tu mawole li potio se swenga I tu inga I lona fa polonga ina tanga te fainga luenga me tu ni fafo I le business ya to lua e le tali e tana le unga le tu swenga ma ia ta wai o lo se se ona tu I o ia fa tu langa no lona wai le business wa mai alava na fa ma vai ma le party a e o mai lava le temine e le fa ma vai ma le pale mene o no inga e ma wala van ko kon kusa polar u ai Salong ai appears ya Andrew Dickinson no le Jordan New Stoke said B or le lava le tu la fono fainga palota a ele fa marcia ai ta wai o mai oi o le tu la fono il falia e la tu tele fa marcia il tu la fono mai ala mo nei ina ia mautino ai le tu ma o le numero sue fai pule tu tono le parliament o le winga e au le Greens ona kiki ese tana ma le parliament ai o le temine ia le ofia whaalonga e peke ia tanga te whainga luenga sa tua ia le whaapolonga ina darling tana business I milvae alon tolua paule peolo mana na oai o le mauola atu tongi o Nathan Sandeso e langolango ina ia tanga te whainga luenga e toolua mo more company le Pipes and Beyond e peona whaatoa le la whaatoa ai le la tangi pulenga o so tango ngā luenga tai whaari ai ua mapu nei ali whainga luenga e toolua ina o ioe le ripoti I le mesa la utu whaalia ai o lumana e dalini il parmene wole o se la polenga autu fale Santeso e paule me o la tutile o vai nga tupe la te ya mai le kapari mala tutongi maua e le o yesu mana totana e fa ma vai mar parmene o ila o kiese mar party le Greens sa tam faile le Johnny Sile Delano ya tana ai sale Maria ai sa ia fa matu yesu fa mtala tier falia e na telengona e na tele o muli ta ia ele potilia ia le ilonga ale fama snonga tonu por natural justice o se kala pula kapi Wellington o Carlson nei mo to fa fora la to le stene fa o ngai ama malo si ta vestea o no se li sai no PI tai wane ilona fa tio o se tama tai ai fa man o lesi se fa la lave de ta vale matontia sa so ai tanga ta ai haru da tori ta vale o le kala pole Johnsonville Rugby Club o la to falia e tau wa wele mfano fa ta mo ila la tu kala po e no ma tu pe mo mai ila la tu papia ai be tau wa sitting e pule pe ai sea I au fainga ruenga
Tala tu le loi nai mama tuina. Ia le overkill le o ngā Jason Tuitama. O Tuitama e whātau sanga ma le whāmastina sa whāsarai for the people. Ina o mai ona i tau tilo le moni o mōli anga te whasio tangata pai malea. Ame tā mare whātamala sa mā poen whaamanu o lia leisi. Toi le tū ni teime o le whaala vlane. Male ame tā mare o nā. Sa inu pia i lea pāre kalapula ka pia e le ialu ilan tā vale maru whasa o i mōli ilan mū. Ilo ngā tonu o le tāulanga o Wellingtone. Ma ia soa ina ita mai ta ilunga o le alasa vali kolosi. Mō tangata Sava Valley. I le vavea o le suma le valu union le tau sangata wai. O Cassidy McQuire sa iloa ia Cass. Ta whanono nola le pole mai ni nai vai asta mulimuliane on o le whaala vlane. O le istangata savali sa apia i manu o ngonga la mawhana mo mia inta o tonga e whaia iai. I le teita sa e te iai, sa longa i Tuitama ia leo leo. Sa ia iloa sa le te tauana ia veina le tā vale. Mai tele na nore ava malo sa ia nuina. Ma ia whesilia i leo leo. E sa ia whasilo tia stangata. O le asa rafi sa whaalonga longa ni komiti o le sene whae tu malo i Wellingtone. I le tāra sangar kalapula ka pia le Chansonville Rugby Club. Mo le toe whawhawino le lātu le sene o le ava malosi o le potu o le kalapu. Ma lo whasolo pēr lea i longa. O se suenga whate tai o whasolo nei au fia New Caledonia ma French Polynesia. E whao ngai vale le pepe ala po drones. E tau tu uiti tia le tā tele o wha mai tau a vele namu e pe le dengue fever. O le pongai o le whate te inga o le whao ngai na leo nei vale le pepe e whao ngai masini poeata. E po e nai e no whanga e tau tu fuai namu. Ma ia tu sao e fo na whao ila le matinei nei no whanga. I no whanga mautua. O nei vale le pepe o le whatanga ila tu e tau la i ai nei no whanga. E tau tu fuai namu e pena whaari ai Annabella Fellows. Mai le no whanga sue sue le Institute Pastoire. E tālonga o le li staila wa paila sa mo sauni atu mo le tālonga no limpeka o i wharia. O le lavatanga te tau vai tālonga, i le tālonga, tau wai le te pula ao le whailo i ai o le tālonga, ma o onga si o mea i le saunga le muri sami. O e roni le lua, o lo whai masu e sa mo le tālonga no limpeka, o i tā ua, o le whao popo le lango ma o onga i le saunga le muri sami, e tā ua e whaale le ati le numero tanga staila Pasifika. O le lua ua fuafua e whaalua no whai masu e sa mo i tālonga no limpeka pe awa i tālonga no limpeka i Paris, le masina nei. I tuunga wa pailati o tasi ale asosi whaavau malo le International Laser Class Association 7, ia male Association Ongo. E uilava i luto o tele o tangata Samoa ino nofo e au tafo le Sami, a e tapulana maan malama, e winga le saunga le mu, i le Sami. O le ilua sa whanau New Zealand e sa olani sa moma pia ia i li ta'alonga i le valu o na tausanga, ina wa ave lon tina iskalapo wa whailafa alo te whale. O ielon whamoe moe, e a matasanga por kalame i sa moe whaalele a tiri ai vaenga o whanefu i pōlanga, ma wheso soania tina i li ta'alonga o tuunga wa whaila i sa moma le Pasifika. Malana whautuanga mo tupulanga televou e whata i tai o le ta'aloi, a oa o le ta'alonga ma malama lele iai, a oa o se ta'alonga matuai ese mamau. Ma isi telo ta'alonga o lo ta'aloi tangata. Ai o Filomena Leonisa Jacopo o qualify nei mo le ta'alonga no limpeka e Paris Verani i le masina nei. O Filomena Leonisa e mawhai o na tamo e mo Saipan, Mamri Samoa, ai o la whai nei mo sui o na mo tu se sai le ta'along tele. Sai ta uai de whewhiloi o na whalonga na i le mawhai o na whai mo sui o Saipan, o na sa whanau mola nea i le Territorio America, tonu a whetol se lau tau se male lima maila le mamau mai male tunu o lona tama i Amerika Samoa. Ai ui lea o e whawhiawhia ina le whamanu ianga ina mo tu ina atu le komite lo Limpeka Amerika Samoa i lavano i atea e tau vai le tu ngā tamoe. Nei le iese no whanga o Saipan i lo Limpeka. Filomena Leonisa o le Afafino Stanley Jacopo o se fita Amerika mai Amerika Samoa mo lona tina i a Brazila Maratita mai Saipan. Ia whaalia lona whatia ina ua maua tala o le atau wha i lo Limpeka. E tau au e whaia se suinga le au o Blacks mo le tālonga whai tau lia lona lua mainga lani e whaunga le vasu nei au kilani e peo nā tangi ai i le whaia o ngalangolango Jason Holland. O le vaenga utu e fia whaalele ia mai le tā alo sa ia i le manu malo sfulo na sumale lima ia inga lani ta nidma le sonai. O lo tilo ia Holland ma le isi vaenga whaia onga. Mo le fia telependa lo le wha malu le puipuinga ale rosa mumu. Le sa tu i titi lama lepeti ai le manu malo al whaia onga mumuas Scott Robertson. O skoe lua o Blacks a mo e le wingi Severis ma le kapteni lango a di sta vea i se ta alo spai i le mumua. O le so,
O le a whaelo ai le au o le All Blacks, i le loto i whare lawa i o le au. Ai o le stoffi, o le a whalau tili nai. Ai wāngia nei, e iaini nai stringa whaon whaia, e au whiane whaon no luso le numero ono tampeni finau. Ono sana soli tūla whono sa whaia ina ua puaina ma awe whafo ma le polo, ma awe ai le avanu ia Engelani tongi ai le line out. O le isio Ethan Blackadder ai pa o Casey. O Ethan Blackadder ai pa o Luke Jacobson, e whaono sui ai au tapa skalamo. Ma swinga e whaia le leine tua tau au e whaia le o ngā tonu, ili numero suma tonu i e ko ione, e whaono tū le avanu ia Anton Leonard Brown. Ono sana sasi se tasi ona ta alo le mana o tele. I lona le pasia le o le poli a Mark Lea. Ai toi o ia malele na score. I le afu momoa. Falia Holland, i no visilingia le o whairi poti, pe o mafau fau te visuia inga whaia le mai ai o le manu malo vapia pe o ai. Ai satali. E tau o tele le tū mau o le whao o se fizinga. Ai e le wha pela o le ale whaiangi swinga. Ini tūlanga au tū e momia o na whana leia. O ai o le wai tele le mafau fawara o kapia ngelani se matatia mata ina New Zealand malai Eden Page o kilani o tapena te steia i maripeuli. I le talonga fai tau lilo no lua le stona e piona whaari ai le loka Alex Cold. E le i whaia ina lama le peuli le malai o kilani sta alonga la kapifa avao malo mo le tons marivu te saka. Se wha maunga mata ina tele o le fast food iwa talonga fai tau lia. E mo mia engelani le man malo ina i style series o talonga wha avao malo e lua. Ele mai ai leo le fai ina le tasi le ai lea, i te nitten, i le stonai. Ta fai e Coles il vai o tala i ta'alonga le BBC. Ele o mata mo muri mai le mea tonu, o lo umea le All Blacks le mata tia tele. Ai ele o ia tele i eisa latu manatu, i se vai o latu tapen pranga. Ai o le atra alo i le latu la mata alo o fata o eistu langa, i sili atu ona le fatino. Coles e rusu fata usanga sa stiri tonu le afalo na luo, i le talonga fai tau ni alo nona tonu inga pai pai. O ia tā wai, o se tālonga whaavao malo tonu lama lea, i le lai tuni ai sa se ai. Na ia tā wai, o se whanene e ngā tele ia tia, li tālo whaastanga tau i le All Blacks i Dixon nei, a ele o mawhau whau i le matati o le umia le peuli, i le malai Eden Park, i au kilani. Tala nao le aso, mo o tuta umar fia fia, so i foia, mo le sol.